Evo, kao vidite iz priloženog, dobro prošlo sve, završilo se kako treba, kako je bilo, super. Ovako Jovo počinje svoju priču nakon 20-dnevnog liječenja u Fočanskoj bolnici. Podsjetimo kako je postao pacijent za pamćenje. Ovaj 66-godišnjak, lovac sa 40-godišnjim iskustvom, u trenutku kada mu se dogodila nesreća, čistio je, kaže, staru zarđalu lovačku pušku. U pokušaju da izbaci metak koristio je takozvani izbijač. U jednom trenutku oblila ga je krvi i kroz glavu mu je prostrujao jak bol. Ostao je na nogama do Sokolačke hitne pomoći, odakle je prebačen u Foču. Sjeća se prvog pregleda oftalmologa. Ustanovljeno je da oko nije oštećeno. Sjetio se Jovo i izbijača, koji je, kaže, nespretnim rukovanjem zajedno sa metkom ispaljen. Odbio se o betonski plafon i smjestio duboko kroz čeone sinuse u očnu duplju. Sav bol podnio je na nogama do operacione sale u kojoj je hirurški tim sanirao povredu skoro 3 časa. Nakon liječenja odvažio se ocijeniti fočanski hirurški tim. Od prvog momenta, tu večer kad je to bilo, sjećam se svih momenata, ali nikad nisam pomislio da će to ovako se završiti. Samo zahvaljujući ovoj ekipi hirurga i pratećeg osoblja svog ovdje koje se nalazi, ocjena koja je prolazna. Sa doktorom Vrenićem, tako stalno je kod mene tu i kaže to je, kad bi ja sad polagao ispit pa trebao da ovaj predmet vratim na mjesto gdje je bio, ja, kaže, to nikad ne bi uspio. Postoperativni tok protekao je u očekivanom, da kažemo, redu, tako da uz neke manje, naravno, probleme koje uvijek prate postoperativni tok, ali uspjeli smo sve posljedice povrede da saniramo i nadamo se, dakle, najbolje, naravno, uradili smo i kontrolne snimke koji govore da je apsolutno sve u svojim korektnim pozicijama. Nastavit ćemo dalje da pratimo pacijenta sada, nadam se, ambulantno, sve ređe i ređe. Povrede od 16. februara Jovo će se zauvijek sjećati. Ipak malo ko bi podnio stoički bol sa kojom se nosio i ostao spreman da se našali na svoj račun. Vidim, još malo mi je nezgodno da onako gledam zato što je to malo šiveno i to vidim na oko. Da li vidim baš kao na ovo levo, mislim, dobro je, vidim. Zadovoljan sam, vidim. Boli glava? To i kad sam se udario, to je bilo nikad. Valjda šuplja glava, pa ne možem da boli. Njegov vid apsolutno očuvan u svim pravcima fiziološkim, dakle su pokretljivi oba bulbusa, dakle i naravno i onaj povrijeđeni. Naravno obavljene su oftalmološke kontrole, s te strane možemo da budemo prvo, naravno i mi itekako zadovoljni. Odjeljenje za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju Univerzitetske bolnice Foča jedna je od najmlađih organizacionih jedinica koja svoje uspjehe temelji na dobrom konsultativno-specijalističkom radu sa profesorom Nebojšom Jovićem sa Beogradske vojno-medicinske akademije.